Yo, no cra, ebia na ye men crabia. Said ye nyina ye nimu no. Dwumadi na na yasase no, eye wo bi nima obi kire, mama ka kire FM suwie. Medafo enenso, eye ensem bebre na ekoso. Eno no yatsena se ne yaduaduom se ye begya mu amabusua atie ene adofo nso atie. Menuanom, ene wo hwani ma ekoso wo manga na mu na sade ye yaka no. Yede ye ba se ye beboa mobrofo oni bie nyanka nwisia ene akunafo nanso ye Ganafo de na nsem bi ekoso e wo man Gana musu a e wo se ye tena se na yetimu kabi efri se Gana na eda ho no eye menon ebie mi nyina ye de a enu nti se nne enema bi ekoso wo man Gana mu na enya a e wo se memitimu ka e wo se usutimu ka Gana ye yi a enye kwasi broni di a enye o man foforo bi suni di a enu ti na ye bekasa kire banyansafo badwendwem ba se enyansafo ntie di onyansafo eka menua no Ganafo eye mama ka kire ni wo bi nimu a wo bi kire mani belen sade emu nimu no yansam no eda fa boko ye tase ni ye bedue ne ma begya ni se buya medase sanda wotie mi a die di kan menua Kevin Taylor mama Kevin ensem bi kakra bi ama watie ye firi hu anafe ye de yeko ya papa IGP owura dampare me ne wakase o papa ye wo so Ganafo ya age watum enuma no bi akam na ye be kai wo papa IGP ye be kai wo bi nima wo bi kire ye be kai wo Kevin mama ensan ni bi e da ye ntie de yeko Akuya don kwa dia no no na wo se fuom tisaketia no se fuom na no kwa abreje ko sua sibia ye kuya obetra Ghana na wo situ ye na ka kwase asem. These are things we expect people to speak on. Na on kam you what are the comedian akuya don kwa no no and therefore yes baby around uchinya ko disika na kwaje sabu nyina mu ni so ko pa kwase ndu kwaje ka wo de tie ha so e Ministry of Finance energy and light bill Yoko Amiti wa de dankwa oltia the light bill yetia e ye tata kofo last we catch them we say let's go and pick the auditor general's report and my had 5 pages spent we can accrue that 6 billion in one day. Yes, the MPA we go jump light Mustafa Amin MPA the light book me see when we open the auditor general's report 5 pages spent you bet we over 10 billion cedis in Ghana but we will not do that. What you will do is you will foolishly come and sit on TV, on radio, and blame Mahama. And then you will some psychosis patient, some mental retarded patient. And then you will be a Ghana for some fire. And I also on 1998, 2008, 2012 formation. Let us direct them anger to Mahama. Mahama is the god of Ghana politics. Yeah. See, you come in Kumasi chain. John Dramani Mahama. He is the god of Ghana politics. What Mahama has done in Ghana politics, nobody. And none of you fools, cocaine-ridden idiots, occupying political positions in Ghana, none of you fools can compare yourself to Mahama. The worst of Mahama is Okufuado's excellence. So we are not going to allow fools in Ghana. Some fools to start that 2004 formation, but I'm aligning Mahama. Whatever you people have done to Mahama, asa. Yo, and some of you, a branch here, Kevin Taylor, name a friend now. Kevin Sama, or the to Gano. Nanda may Baba Kaka Wagane, may Baba Cassam. Now, some may back in Papa IGP. Ora dampali Ghana police penina odano papa wadwumani biaka mo tom meka ne nne meka ne tsena wadwumani biaka enu nti me ba bekai wo me nua no Ghana foe samutie nsama Kevin Taylor kan ye ya maami akua donko no mfro alupire be fre ne play no mfro bida John Dramani mama esreba ne de no fro alupire ensama Ghana fo kan ye sabe ehu fi abedi gu papa yi obi potimu ka say John mama se so na akua donko yi sa brade ne John mama da la ya ma sa brade John mama yo ba uwie ye na fo wo hugya wo ntoma no wo di John mama atem akua donko na Ghana te say
Maame akua donkwe Ghana te se why ye wo maame ba panyin wo ne na ho ba bia wo fie duru awurade ne manna ani fie wo kura wo ti hwe no wo pese bebe ma obibia di ama waka wanu atum na te se mrante na maba wa begu o man Ghana mu asabi be ni adwuma ye na bebe nkobo kro no na wo hia dokoro be akua donkwe wo hefa maame akua donko wo he na wo die musio nka wo akua donko maame akua donko musio nka wo Ghana de wo ye wo sese ya be watrete obi wo de wo nti medem se wo maame akua donko musio nka wo na ndisi abane ntra so na biewa no Ghana wo sie gu anu nyina be ye agufam wo sa maame no wo ye batam po ne wo ye batan ya sabia nya do na nwene se nka wo da dwene de a ka Ghana fo wo hawo akua donko nka Ghana fo asu akua donko nka Ghana fo hia wo tekyerema eda wonum no se wo de be kasa amabe ena de akua donko hu Ghana ha wo akua donko nte Ghana ni sio eno na hwe mo Ghana efo mrantia ne maba wa makomu suku awia mamu ye media fo mo so mo sore ya sebe gisem kwasia interviews no mo ye obi di ni sika bia na dwuma no oman mu nsem enka radio station fo mo no moka mo ba no pa se de America mo no mo to store shirt mo to mpaboa design ne mpapafo mpanyimfo ne maamefo mpanyimfo a money process so be mu a obi bese ye benya ba bia teneti no ne ho show ho bag ho show mo ntade mo tete social media se afa asesi afa ni ese na fa buti so di nkwase asem wo man Ghana mu social media mo a mo sori am mo tete radio station akodo interview so afofuafo mo hwa de ababa wa be frɛ ne se Abena Koko oye 2023 target abede ne beye politics wo Ghana na Abena Koko baby awo owura IGP me ka trust Abena Koko do Bipolar abodama nipa bi no so awo so aboye dam sade empanyini kaaye no oba bia wunya wo sene bodani oba akra wo ne dana no ne no kasa bodani be ne chene no Abena Koko da abodama mo hwe interview so ahuru a sa radio station for me man no be sore abefre no abeku Santana oje ne de na abeku Santana sore na afra Abena Koko no odi ni si OKFM eduru so ka bi fa no ho se wo so no wada no abeku Santana wa frɛ ne biom se mo hwa Abena Koko da abodam sabio sabi media menya medical doctor yenua be ma a funny face be ka say sabi o wa adwene mu haw kakra na funny face beti menya adwene mu haw say sabi broken heart o yira sesa ne ma afri ne ho funny face tuwe obegina abontere ka say on ma we yada on ba we yada enka Ghana police ne Ghana fo social media fo ne ma amefo a e de ahema fo na ahemfa muti nkonya so enka mo be ka say oguma ho fi Abena Koko ye no ho bodamani ate na anu ada okọ ola Michael se hwanu hwane radio station ho Abena Koko okọ no mo hwe makeup se de na aye o de ntumetwa ne bo o de lipstick fofa na hwene so ana o de fofa na ni achi Abena Koko sha atade o dresse kama enkwase adini no te ho sai o Bipolar owura dampare obi so abodama ne dam no on de on kase wo twese kan o twituo sa Abena Koko de o Bipolar obi Bipolar ne ba o twese kan twituo won hwa de asamwe ebe pia bontere Ghana fo nyina mo hwe ye papa John Dramani mama ne ba ba mai honest na pia former captain ofiri ho as they say asamwe jamba onie ababa wa ibua papna ne abrantie yinim Abena Koko ba bia o social media esu no nim no me ma wa sana hwe biem me ma wa sana hwe stevia pia nie one ye papa John Dramani mama ne ba boy no ono oninie Abena Koko te ho sa abrantie so one nada Abena Koko wabodam a wobi abodam che no Abena Koko wo Bipolar wobi so wo high fever owura IGP dampale sa Abena Koko nkwase se mo te Ghana wodi no se mo nya ready se mo de beto psychiatric ama bab ma na chain ama na adamu dia eno dia na so obi twintuo obi twese kane wa Abena Koko so a owura IGP wantimi nchi ni pakoro ne Bipolar na ne dia ba obi so die betima aba owura dampale ma wunyuma ni bia kam papa wunyuma ni bia kam o Ghana fo nyina mu ti asama make sa Abena Koko me Abena Koko oye target for 2023 sa fe de ebeduru ho no na obebo ministers ahodo
minister we ni me ada me papa John Dramani mama beya on ya brantie eye sa video we ya pe abra kokose sa abubo sa de se bloggers de be de awie na mo bloggers de mu behu po mai de mu behu kura mai abra kokoye target anipa bi no matena se a 2023 obeye politics papa IGP dampale bombo fire meto abo owura dampare obi ni mo obi kire so ne meto amawo se abra kokon kwase asem na mama no odi ni Ghana ho no ebro so abra kokon samfo no ebro so wo Ghana ho se wo bi ba ba ma se akoni suku awie no oye na adwuma sebe na ade wo bi no twempena esa amwo se wo bi na ekoso wo Ghana se do mama oye impotent oni mama muo NDC fo MPP fo ho ato hwade ya friend NDC nsem enso ho da so ka do mama ho asense e na oye se na oye se eje nkwase asam na burochire fo so asabi ba chima beti burochire oba burochire ha memi wo Germany what is obi o ka se Schroeder baaye no na oye se Angelina baaye no ono so be ye se asese foforo aba no obi anka Schroeder asam da papa no ne oye de to ho enu na wasagana mpanyufo mo so sa ministers no NDC MPP foi mesi agrasha muntwamo tom muntwa mo fankora mema na be wonyansa ngu parliament ho papa fo na be ho adwodwo amanfo mankora maya ni be pese be soso be mu no be na danim ne be nya fufuo ne nkwa be nya aduane ma be ni be gya nkwase ase na papa akokora bi abehwe no no abaya di na chisikanti adai amanfo makosuku awie nya adwuma nye na nkwase asem papa panimu a na no hweye papa be frɛ ne sɛ yi kofijima teba ensa ye betu ensa de sɛ ye wadwuma wi papa panimu na nkampo adwuma a woda no na sɛ ye betu ma eniema a ekoso nti no ebia niema boa ye de papa iti ho no okasa sɛ de opɛ enya wo a oba wale president ba Ghana wa hu eya na nsɛm bi wo hɔ a na sɛbe ene ne yaka no wo papa panimu na asɛm a wo ka no adwene ne akoma ene kwan a wo fa so aka asɛm no akora bi gyina hɔ a ɔno so ɔkasa ofiti ya na akasa papa panimu te sɛ papa kofijima na nka wo de woni aba no mpa a wo ba akɔ ware president ba sɛbe wo yɛ onimunyamfo be bu nipa titrofo a bɛbɔ wo bɛdi ni sɛ president asew no ba enu nti nko obi ade ade sai eni die ba ma wo hwɛ papa yi sɛ mo tena radio station na radio station fo esere na mo de radio station fo de sɛ bi jimi a mo jingugu mo radio station ho no sɛ de mo sie jimugu mo radio station ho no na obi ne ya frɛ no na obetena ho te sɛ ne me ka te sɛ Abena kokɔ mo frɛ na oba nti dress yo de beto oye bodamfo Abena kokɔ dress yo de betena radio station no oye bodamfo obetena ho no oguamanfo ani mase ni mo otie no oguamanfo ani mase hey wo Abena kokɔ MPP a wo yira Abena kokɔ na president bia wo yira Abena kokɔ be kwa kwotena wo sɛ wo kunu ne nada no wo so ma wo Bipolar mra no so twe ne so aba se kana no watwe etu e de bia no ni bi twe ne so aba wo so aya wo Bipolar aba ne be de mu nyina kogu hospital Abena kokɔ hiya so wo bi bete na bo na mamoja apram no owura IGP Abena kokɔ sɛ mo ma ne na prison mo ma ne na psychiatric abebe ma na dura no ma Abena kokɔ wo Bipolar obi so wa adwene mu atete ahoma na tete Kevin Taylor ka ye bi ne makɔ bie beti so nti obi so wo hɔ a no abie ne ti so omfa matu dwanti wo so obi abie ne ti so ho Abena kokɔ Bipolar no obi so abie ne ti so a na ahoma na tete eti ye benya de abodamfo mienu ne be de asiani obema bi ne oyera tena se babobra aba wale na wo be hena Abena kokɔ abeta radio station say me Bipolar aba enu nti no nipa so mesi ne me yada na de we mo sososo muni twa sere mako efe obobo mo bloggers ne de na efe de bibia ya ayemo mo sole yankwase interviews shimi interviews ena we na ya dan ne we ka sei ne we ye sei ne mo nya cha sa musika mo penti no ne mo di ogu obi ani mase etani shi obi image di yankwase asa na ekoso wo manga na musa no na obi bie na adwuma na ofo obi ane mo trete ne se wanhu kasa wankasa yi a moye mo nya me bekum nyina wanwan wate nya me bekum nyina wanwan aha ye mama ka kire FM obi ni mo obi kire YouTube no so Facebook so enche kura live obi ni mo obi kire Facebook do obi ni mo obi kire TV e be baso live de wuni mu ye sabre ya to agumo de ya kan se ye boa
enu nti obia wonim bibia ye no bra o yarefo bi wo fie ye beba behwe no de ye wo se ye no ka ye de ye nkura ye mfu a na mo ye boa se be ya enipa bi ne bepia bontene ama nipa ehumfaso a ewo sebe enipa bi so media me ba se obi a wadidam obi a wo yare bi be beboa wo na se boda mani ate te sa Abena Kokos obi ni oyerete obi ni okunete na Abena Kokos akwetena radio station na list na afa pipa na obi ebiem na wo so te radio station say wo ye host ya ka obi kunu asem anya wo maame ba ya ka obi abusuani a wodi mu asem anya obusuani nti no wo te ho na ogusu aka na Abena ene ka vintela aka na ala oni di opa obeba Ghana on point no so oni nada obekọ ni fie ne na akoda so obekọ ni fie ne na akoda wate ababa waye di nkwasi asem ga no kwasi asem ahodu a yekoso be maame akua donko mo nkotwe ni pie maame akua donko mo nkotwe ni se ya mfa ni pie na wo ketere ma be de kansem ne wo ko bisa ze maame e ya nte wo nkante se Ghana no ekoyi ana no on fruit plane da wo jo mama ne de ni fruit plane no on fruit plane da jo mama ne de akua donko fruit plane en ne de akua donko ti Ghana ye wo hu ya me betua mo kama akoma ko wate hwe maamefo begu dwembra bebre hwe maamefo bi ne hawo benam na nipa koka na ayetamfo adan na o maye ewo ho awo se ye nyina yeboa na niema bi etoto yie no na nipa bi ne ye kyese de bebedi de ba ho a atobenti no ukoka na ya soreti yawo na we oti sei media makacha media me fie me mabusu ya me NDC ni o na nso se NDC ba ne sesebe ensamfu a ekoso ibi wo ma mo beteme nka me da bia 20 for mpanimfofo me papa John Dramani ma matena so a gracia be betwam wo Ghana e wo se betwa gracia mu eti wo woni se gracia nti ne wo kope minister aye wo kope MP di no owura yi hu firim na gracia de so mu twam mo sha teacher fo na school master bi awu wo nkuro papa ya bra enya ne pension pay ni odi awu na obi akodi 4 years yeah ne ba ku kriskama no onya ye som ye adai adia we na wosem nka mo social media fo ene bloggers yi ene mo amotete radio station na obi atim agina wa say ka le na me fremu opare ho akukuru we ya mame nyame betua mo ka wate nyame obetua mo ka wo de ukoya bepeja bi ma wo no obi a wonya bi no one de ofade tinkwa hweduam Abena Kokos papa IGP dampare me Abena Kokos wo Bipolar obi so abie na dwenim na homa tete obi so broken heart obi so awo abone dam nti Abena Kokos amanfo kunu ma ogu bani mase no e ka akire wo se ema binum kunu obo bedina beso beba bebo dam akire wo ama doctor so approve se maami wei ono so wo ye no enkura tiate nti ono so kura na homa mu atete owura da mpare ti asem we yie sa Abena Kokos ne dam na abone Ghana odi ogu amanfo kunu no amanfo papa odi atanisi bayi meji no na pona nipa bi ni babo se 2023 Abena Kokos obebo list mpanimfo binom na modi ya montsena ho me Abena Kokos dam ba obi so da dam beba ne Bipolar ba obi so Bipolar beba eniti owura IGP dam pare e ka chiro se wunyuma no ma wani nko ho ni hwe ni yie ade we eyensa na ho sa Abena Kokos nim mesi dini be ye for omo na nka me anti hai meso be Bipolar beba me anti hai meso nka me madwini mu hawo beba Abena Kokos wo de wa wo yo ba list se wa hyase be 2 pm be fra radio station mesi dini 9 sa wo bode Ghana ho se ni bebe ne wada me wo Bipolar ni bi nso kan de beba Ghana se wa bodama obi atentuma gu di ansamfo no di ankwasi asani social media yi bloggers ne radio station fo amoto ho say we ya bodamfo na dwini mu ha no na makofre no anka wo dan se de na bi anka no kwan na tena ma wo anka wo dan na ka ye dwini wo dan gu ya ka ba hu sa contractor no achia kwan no meda wase bebre mama Kaakyire FM YouTube isu de ye beti de ye nyina bebo o man Ghana eno ne yeguso aye ka Facebook enche obi ni mo obi kire TV eda so live de wo bi afabra eno na maka kire no ye de ye nkura ye mfu a
na mbom ne de be hye awurade animonyam wo sokora wo sori tia yen a okese ye hatasri wo bete nsem ba be sori tia yen no papa bi odi ni ba no wo bete ho asem dwanto anenam SP baby am wo bi am monka jawum ya ngi dwanto no tom mama Kaakyire FM beda si bebre order for bye bye. I don't know the side